Twongere tubasuhuze bakunzi ba Rugira TV show aho muherereye, abadukurikira bari mu Rwanda, hanze yarwo, abakoze subscribe tunabashimire cyane. Muturi hafi cyane cyane mu bihe byo kubagezaho update, mu gihe interview nazo tuzatuzibagezaho. Abatumirwa turabafite ku ngingo zitandukanye nkuko slogan yacu bivuga, for what matters. Ibi nta bintu by'amatagaragasi dushobora gucisha hano kuri channel. Ni ibintu bifite icyo just kwinforminga, kweducatinga, kugira inshingano zitangaza makuru kwa eshatu. Ntabwo ari ukuza abantu bashyiraho ibintu bidafasha. Ayo mpamvu tubasaba gukomeza gukora subscribe mugakanda no kunzegera kugira ngo ikiganiro gishya kijyaho uhita ukibona. Niba ari amakuru ya actualité, niba ari ikiganiro wenda twagize umutumirwa ugiye kutubwira ku nyungu zandukanye, urebye n'urubuga rw'amakuru kugira ngo abantu bungurane ibitekerezo, kugira ngo abantu bamenye amakuru, bayamenye kandi yizewe, pani bihuha, gushyushya, gushaka views. Oya, ntabwo ari byo turimo twebwe. No kubaha updates, ukaba informed ko muri iyi minsi amakuru ni ingenzi cyane, niyo asigaye agenderwaho mu gufata ibyemezo. Muratwihanganira kuko uyu munsi turi kubona amakuru mabi gusa, na amakuru mabi kandi noneho agaruka ku banyamurenge. Ni inkuru mbi gusa. Noneho iyi yijite, iyi nkuru tuyimenye nyuma iyo twabagejeho mu gitondo, ariko ningi tubonye ko ari ngombwa ngo tuyibagezeho. Ikintu tumaze kumenya nuko urupfu rwa Colonel Mukalayi, uwo murimo mubona ku ifoto turimo tubereka. Mubona uyu ni Colonel Mukalayi, ni umunyamurenge ariko wari uri muri FARDC. Colonel mazina yaramboye yitwa Colonel Mushonda Jacques Mukalayi, ubweko bw'abanyamurenge b'abanyabyinshi, hamwe n'abarinzi be babiri biciye mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ejo hashize. Muti byagenze bite rero? Iby'urupfu rwa Mukalayi, nubwo FARDC itarabitangaza ngo ibyemeze, amakuru yizewe agera atugeraho nuko Mukalayi ku mugoroba kwa gatatu tariki 19 z'uku kwa Gashyantare cyangwa se ukwezi kwa kabiri ku batazi amazi y'Ikinyarwanda, n'abarinzi biciye mu rugo rwe yari afite Bukavu, ariko ngakaba yararwaye. Ngo yarariwe mu rugo arwaye, ariko urumva kubera ko ari colonel agomba kuba afite abarinzi naho ngaho arwariye. Aho ngaho rero niho yaguye. Muti byagenze bite? Umuntu rero uri mu mujyi wa Bukavu yabwiye ikinyamakuru Umuseke, nicyo mu Rwanda, ari nacyo natwe dukesha iyi nkuru. Ntabwo twe dushobora kwitira amakuru y'abandi, abantu tubaha credit, tukabakotinga pe. Niko umwuga w'itangazamakuru uteye, ni ingenzi cyane. Avuga ko ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo washize, bamwe mu muryango wa Mukalayi barimo murumuna we bari bamusuye aharwariye mu mujyi wa Bukavu kuko ahafite urugo. Bamusezeraho barataha, bamusiga ari muzima, ariko ngo mu masaha make batungwa n'inkuru y'incamugongo ivuga ko yishwe. Urumva bagiye Bukavu harwariye, baramusura, ariko nyuma ku gicamunsi barabumva amakuru ngo yapfuye. Aho ngaho rero uwo muntu watanze ayo makuru aravuga ko harakekwa abasirikare ba FARDC, kuko haravuga ati abasirikare ba FARDC n'abapolisi bambaye imyenda ya gisivile bihishe mu baturage kandi bafite intwaro, bashobora ko aribo basigaye bagahitana Colonel Mukalayi, umunyamurenge w'umunyabyinshi, kubera ko hari hamaze iminsi hahihiswa ko uwo Mukalayi yaba yarabaye umugambanyi, ndetse akaba yaragerageje no kuba yakwihuza na M23 kwijyo yininga
guhindura uruhande akava kuri FARDC akaba yajya kwihuza na M23. Ibyo byose Mukarayi yabikekwagaho, ariko aza kurwara mu gihe urugamba ruhinanye. Mukarayi we ngo akaba yararwariye iwe mu rugo, apana mu bitaro, akaba yararwariye iwe. Ubwo rero abo ku ruhande rw'abaturage bakavuga bati ashobora kuba yarishwe n'abasirikare ba FARDC bagenzi be, kuko wamukeka yaketsweho ubugambanyi. Ku rundi ruhande ariko abandi nabo bakavuga batoya batahubwo yaba yarishwe n'abarwanyi ba M23 kuko rero bagenzura umujyi wa Bukavu. N'umusirikare wa FARDC M23 yafashe Bukavu, nta kuntu yamurebera izuba. Ubwo nabo ku ruhande rw'ababogamiye ku butegetsi bwa Tshisekedi bavuga ati ashaka ko yarishwe na FARDC kuko niyo na M23 nako kuko niyo igenzura umujyi wa Bukavu. Twebwe Bukavu ntitukibarizwayo, nta kuntu twaba twarishe Colonel Mukarayi. Mukarayi rero yamaze kwicwa, ariko impande harimo urujijo ku rupfu rwa Mukarayi, kuko harimo kwitana ba mwana. Mu gihe FARDC igisikari yabarizwagamo nacyo cyagize gute, cyaruciye kikarumira, kikaba nta kintu kiri gutangaza ku muntu wabo. Umva niba ku muntu ku rwego rwo kwipete rya Colonel yishwe, igisikari cyakabaye gitanga statement. M23 igenzura Bukavu nta kivuga ku rupfu rwa Mukarayi n'abarinzi be. Ubwo rero kugeza ubu amakuru hari nuko imirambo yajyanywe mu rukiro rw'ibitaro bya Bukavu, aho izakurwa ijya gushyingurwa. Ngo rero Mukarayi nk'uko twabivuze haruguru ni umukoloneli muri FARDC, afite ipeti rya koloneli muri FARDC. Ngira ngo muramubona, akaba yararwariye aho Uvira. Amakuru rero urebye kuri Facebook, Mukarayi Jean-Jacques Mushonda avuga ko uyu mugabo yize kuri Petit Seminaire do Mungombe, ndetse yiga no muri Université ya Kinshasa. Ngibyo ibya Colonel Mukarayi. Ibi rero bibaye nyuma, mu by'ukuri ni ibihe bitoroshye ku Banyamurenge, ko ibi bibaye nyuma yuko Abanyamurenge ku munsi w'ejo nabwo drone na n'ubu itaramenyekana nyirayo ninde wahayigabyeho ibitero, yagiye igasekura mu rugo rwa makanika aho bari bagapfusha abasirikare. Makanika akahagwa n'abandi bari kumwe nawe, nk'uko twari batangarije mu nkuru yacu ya mu gitondo kuri uyu munsi. Birumvikana ko Abanyamurenge ntabwo ari ibintu byoroshye, kubyakira. Nibihe bitoroshye, nibihe by'ibyago. Gupfusha abakoloneli bagera muri 3 ku munsi umwe ntabwo byoroshye. Nyamara mu bihe bitandukanye abasirikare bakuru muri FARDC b'Abanyamurenge cyangwa se bavuga ikinyarwanda bagiye bibasirwa, bamwe bagafungirwa ubusa, abandi bakaba banakwirukanwa no mu kazi, cyangwa se bigatuma bamwe banatoroka kubera kwibasirwa bavuga ko baba bafite aho bahuriye na M23. Aha rero bikaba harimo urujijo. Mukarayi, Colonel Mukarayi wa FARDC Bukavu yahavuye, yafashwe. We ngo ni yahagumye ngo arwaye, ngo kandi afite n'abarinzi. Ibyo nabyo ugasanga ku rundi ruhande n'ikintu kigoye kumva. Ni gute FARDC, umusirikare wa FARDC Bukavu yari gufatwa na M23 ari aduyi wabo, wakaguma ari harwariye? Se nta bindi bitaro FARDC igira? Mu bice igenzura se ntibamujyana ni Kinshasa? Indege ko ziba zihari? Uki yagumye arwaye akahabwa n'uburinzi bwa FARDC ariko akagwarira i Bukavu? Nibibazo rero byo kwibaza ahangaha nyuma y'urupfu rw'uyu mu koloneli umunyamurenge. Nabyo biteye kwibaza, kuko nta kuntu yaba ari mu mayeneo cyangwa se mu bice bigenzurwa n'umwanzi akaba ari harwarira. Ubwo uko tugenda turonka ayenda di makuru yisumbuyeho kuri urupfu rwa Mukarayi nayo twayabagezaho. Ariko namwe bakunze ba Rugira TV show, mwibaza icyo kibazo nibajije haruguru. Ese birashoboka ko umuntu wo ku rwego rwa koloneli yarwarira mu gace kagenzurwa na aduyi bahoze bahanganye?
noneho agahabwa n'uburinzi ko baravuga ko yicanywe n'abarinzi be, agahabwa n'uburinzi bwa FARDC. Ese kuki niba ari uvurwa wari urwaye kuki atajya kuvurirwa mu bindi bice? Abanyamurenge rero mukomeze kwihangana, ni ibihe bitoroshye gutakaza umuntu wawe, ntabwo ari ibihe buri wese abasha gucamo, gusa nta kundi. Twebwe rero nituronka andi makuru ni inshingano zanyu kuba updatinga, tubasaba gukomeza gukora subscribe kandi akunzogera ikiganiro kijyaho uhita ukibona, kandi mukomeze gukora like na comment mu igitekerezo mukomeze kubana natwe. Ngaho rero naho butaha nituba tubonye andi makuru yisumbuye. Mugire umunsi mwiza.